Sibingelele emphakathini, sibingelele emini. Sila namhlanje enkangala kaProf CM Lekhuleni. Lapha ke silapha siyidabula TV. Sizozo kahle hle ukuthi kahle hle makukhulunywa ngomnyanga kubuyini. Yiba kuthiwa lo sizekwe bathi uyinyanga. Seziningi ngeinyanga asichazeni ukuthi uyinyanga yini, uyinyanga yipi inyanga zingaka. Kuba khona izinyanga, khona abathakathi. Akasichazele uyini yena noma umthakathi noma uyinyanga na. Singezwe kuwe baba. Right. Angiyakuzwa nsizwa kithi ngikuzwa kahle clean, ngikuzwa kahle mfowethu. Ubunyanga masikhuluma ngobunyanga sikhuluma ngento le ejule kakhulu, ubunyanga sikhuluma ngento le kahlahla inyanga nomthakathi kuhlukile noma ubuthakathi. Uma umuntu athi uyinyanga sacedza lapha atwide ngomthakathi, which means in other words lo muntu loyo akusiyona inyanga, ungumthakathi nethi ufihla ngobunyanga. Ubunyanga umuntu uyelapha, akasuke ahamba yodla abantu noma akasuke athusele abantu ngokubabulala. Inyanga nginyanga mina, inyanga le philisa abantu noma inyanga lesita letinye futhi letinesiphiwo sobunyanga ukuthi sikhone lesiphiwo salomuntu sisebenze. Akusi ukuthi sengidothi ya uyabona wena nsizwa wena ngizokukhombisa ulibambe lingashoni, akusahlangani lokho. Akusasabona ubunyanga. Ubunyanga sikhuluma ngomuntu lo siya kuye siyobhula, siyofuna ukwathi ngetinkinga tethu ekhaya. Khona umuntu lokugula ko lekhaya, impilo yami iyabhetsa, ngiyobhula. Umthakathi ngilo hamba silwa naye phela thi mina ngilwa nomthakathi noma ngilwa nebukuyishikhafu ukuthi busuke empilweni yakho. Uyavikela. Mina ngiyavikela, ngisho ukuthi bangaba kuthebulele ukuthi inhlanhla yakho ingalungi ekhaya nilali, kugijima imfene nje kugijima yonke lemhlolo. Mina ngilo ufika lapha afika ashaya imfene ihambe ibuyele la ihlala khona. Manje ngoba le inyanga ezinye sesizokuthiwa ibuye isebenzise izicubu zabantu zomzimba, wena ukuphi lo mnyanga okulaphi batibuyeni lapha ngezicubu zabantu. Nawe yilo nyanga na. Mina ngipromote ukubulala abantu noma ngipromote ukusebenza ngezicu zabantu. Ukulapha umuntu akudzingi a part of a person ukuthi ubunyanga bomuntu buvuke buphile noma ukuthi wena uvuke ume ngetinyawo uma ugula. Into lehlupha abantu banalokuva kuthiwa lokho say black business. Ngakusho bathi kunenelo bayibita black business or lizinto ezokukhohlakala ezisenziwayo ngaphansi kwa underground, lezo kuthumba abantu bahambe bayoqwa izicu. Lokho sekukunye ubuthakade akusese yibo futhi nobunyanga ungene ebunyangeni. Manje mawuzofaka indaba black business ayihlangani nento kuthiwa kuyathwaliswa. Yini ukuthwala? Abantu batho ngoba ngesinto ukuthwala kulahleka izingane ngoba abantu kumele bathwale noma ukuthwala kutholwa ngemithi noma ukuthwala ngoba nakho namanje ngibona nakho lapha ngakithi kwaZulu okusekubiza ngezigubhu. Ngisazi ukuthi abantu abathola baphatha into enje, abamabhizinisi baphatha izigubhu. Wena kwalapha kuwena wenza yini wena ngakho lokho? Igubhu ya kaZulu nisho njalo lithi igubhu, kodwa ithi ngisho i-black business maphansi okubulala abantu is a certain kufana nokuthi abantu bebahamba bayotshontsha iphondo laBhejane bahambe bayoligalisa. Nabantu kunabantu abaphila ngezithu zabantu noma ngezithu zama-virgin and all of those things. But into ekhona bhuti wami ukuthi ngeke ngibatshele igama lakho, ngizobatshela ngelinye ilanga. Into ehluphayo ebunyangeni noma kulento yabantu ukuthi umuntu ufuna ukuthi uma elapha umuntu bamtshelile noma wezwa ngabantu ukuthi uma ufuna ukuba rich hamba ufuna ithambo lomuntu, uma ufuna ukuba rich hamba uthatha umntwana oyivirgin. Wezwa ngabantu akayazi nokuyazi lento. Yingaka abaningi babathola bagubha amathuna bathi hamba uyofuna ithuna lo muntu lomlungu beka rich, ubuye naye babathola babopha ngoba kuyiqala ukwemba uthatha isicu somuntu.